Sir, pini Rahul Gandhi bang kan artikel 244 na implement itu kok kita klarda kan itu kang kutak na kilo kuji. Pini tarik ini Rahul Gandhi dak ke bang Assam long ke campaign hisab dak pen sigi cheng lo ke cheng silo Assam long 2026 election assembly campaign ki kuri ke tapi dak pen chini no dak suri hajan hanjang lang so pachu campaign si dak ke chok dak lo wai dak lo je BJP atum ke pini pen bang ke election ki pathuji jitu ai su mata mudda velo atema people lalang tum ke uruna doi la pen kupilo pas kiji chang pensi lana din tame rada phan ke bai ke jai rada tom karbiang long rada ning kang 244 alams tame boitai si vet kali boita pli po gorab goi la pen Rahul Gandhi tame chok dak lo la pen Congress party la pen jitu ni tum jitu opposition alliance APHL se tum do hi ni party ni aning kang lo la pen Indira Gandhi ho Jawaharlal Nehru ho ta din si ka do ka 6 article jitu 244 eta ipilo lapen 6 schedule ta ipilo lapen Congress atum ke alam chak chot kali jitu BJP atum ke 15 lakh PG pu 2 crore sakuri PG pu office tame election जुदे तो ठीक है अमित शाह फाना जुलो ये 15 लाख का देने का वादा क्या हुआ ये तो एक इलेक्शन का समय बोलने का तरीका है एक जुमला था बट कांग्रेस doesn't believe on जुमला कांग्रेस whenever they speak they deliver का समय लमचाक जीबी पार्टी लगे लासिन हनी तो ना पछिनी लो बीजेपी लोग के कोई तुम अंस तमे पिनिया बैंक नंगलिंग चलार नो इले तो अपरांग दा 244 ए इंप्लीमेंट जी पुलो आला सोह तमे जे कांग्रेस तुम हलदा का प्रोविजन पिया फिता फिके राधा तुम चितो दुंदे पिनिया नि समय कांग्रेस अडी देंसी लपे APHC opposition alliance लोंसी 244 ए समय चार जाग उंजी लपे जॉगजी लपे जितु 6 शेड्यूल समय रेंजी लालोनानी तुम पचनी बीजेपी अतो पिनी पे bank election campaign je chuwelo lahalo tu message Sir, local media bang kopia potong cingkikan ke dia langsung ke bang apa apang si Ratna Singh bang kita local media bang cingkikan ke lapen Amit Shah bang cingkikan prime minister na ini kalau contoh Rahul Gandhi bang nari tu ma phan no dang thek kang long le bon alang tum bang ke lason akai tame security alam apotsi aja ki siksak do la penjong si PG puleta prang pencil hai kado ke pachini nai la pen scrutiny check et sil hai bang ke longji la si la bang nang le tum ning oi nang ne le tu mun ta party do an ta nang lu do long le APHL si pe matro bahini vet halo candidate cho nile tum ta candidate de cho lam kyong am ta lam lo lage because of security reason la so pala lage nang le tum oi nang Sir, artikel 244 ini implement kan dalam lagi sampai kita tang 15 years anang itu sarkar sola ini para sudah patut cinon patut question the so question bang me pick de 6 schedule putame ong bidhana long ki pita lake Congress to lapen 244 a mohani sinai ta Congress to lapen on MOU FDC uteche tokta with more power lata Congress to MOS 1 chi tok ji putame lata Congress din si chi tok tikam all the power de lapen ki chi tok ye phan kenele tum jitu hanti ache tailong ke bang tame Congress din us initiative purilo nona pichi to boy pis tame nitum lok ache jitu implement nang ji puhut ke ke hang ji ting hut bang ke belak party to bang ke MOU MOS pumat po lahai bang dip tik Congress party to bang ke 244 a nang ji pupo BJP tungge nang ne pupo article 244 implement nang pupo mane bang ke MOS MOU chi top la so pochi la bang ke bung ponlen la so pochi ke siksak do but it is all the power that is being given and transferred or entrusted are by the Congress party with no other party has done this lalong Sir, asolong kinang hudud sa Assam dan Meghalaya ketika kita kalau sudah lamcak ng cipi kami nang alat Pilipino kita hindi kimala sa hala so hutsita me jitu karbiang long phantame nang tum ninghang chipaklang hoy hutsita me hala so 244 amen penke hai dunde si in a democratic process always remember it is count of head if pusi counting ye hai dun ba we raidang tin wet halo in a democracy process it is counted kasi rather ninghang chitone rather ninghang chipaklang ni 244 elam ning halo pini rather tum jong si BJP ki chong hu party pha corruption pha di ni tuma social system ka do kare ki pahing no pha dak beisa pir the ka do kare ki do tangka paisa rather long pale nahi lapen jitu long le phelang piat 1,52,000 bigha non corporate tumhan ki pi ala so parties nahi lasi ye tumke ning silver lo APHL si tumpe lapen Congress tumpe rada phan ki pajoy KG phan rada phan pa siksak se pin pe non dhubang ke jongwai ko ye phan si
je itumning sigan je alliance ke dolo so that they are not confused home to ek matro ipaha ye phan BJP phan je dak pen itum terek nahi pulote laki APHLC pen Congress alliance si unji pojane si rak thar pa joy ke bachong bai phan si lan si la Rahul Gandhi batai kinye kan jong si Congress sarkar bang lagi mantap ke sesama bang dialog apa kaso mas claim pe ki masa sarkar Congress party jita power lo bido hakit cheng benta upine corruption theklong lo putela tumha ignition pati po na tumhala dakpen ministry pen same pavidet po ta Congress jitu BJP party lo bake corruption ong ta tumha promote kuri ong corruption ong la tumha elevate kuri ong Congress is a different party. Congress is a party very different. It doesn't play with the sentiment and issue based politics, but with values. Values principle tuji ladak ke alam si tulir kiba Himanta Biswa Sarma along with Himanta Biswa Sarma CM Tuliram Ronghang also will be in a very critical position if Congress come to power because we will be allowing the concerned agencies to go independent in politics. Tentang apa yang opposition kangkang kering dulu ke APHLC itu masih tentang apa ke rakyat itu ke APHLC ini kasi non nang tum both of opposition tum jelang terten APHLC tum makiman dokte kasi nang tum Congress Party National Party nang tum makiman nang pati tum Akemang kan tabelo dak akemang bangke how to strengthen the 60 lo ke prang itum Congress ke hotame itum kam pilong sakuri pilong kadok kawita me 6 schedule andar autonomous council se power no exercise lo ladak nang chi yok long le school ke the nang ikin geram tame sta jia BJP rangda da phibang ke thang tabelo dada ladak bang ke Himanta Biswa Sarma si Tuliram Ronghang apha isi putla son pakan boilo Chabi lote kenang yo chabi pipo pakan po samadhan paklang po APHLC pen Congress tumke kuson sig do thek ki pasi BJP long do thek aning ke hang siver just 6 schedule foundation ma tang nangji it should be standing on a solid rock sekinang ne hala support bang sin tu ye ning siver lo Congress tum bang ke 6 schedule kilometer ki pa jut koi phane pang tang ni non bang eng tang te yo ni si APHLC tani on la penona bang ke 244 e yo si PJ polote more with more power independent jong si tuha padulong plote itum the differences tayo I should only one 6 schedule tang ni ito mas